Finans Kredit Bank. Tak, kursun görölü. Dolar 97'den alıp 100'ten satып atat. Евроны 107'den alıp 110'dan satып atat. Rubeldi 88 тиындан alıp 1.05'ten satып atat. 1.05 тиындан satып atat. Assalamu alaikum. Биздин каналдын катталуучулары жана коноктору. Саламатсыздарбы? Биз Московский Советскийдебиз. Түшкү саат 2 болуп калды. Азыр обменкалардан билип бааларын көргөзүп беребиз. Биз менен болуңуз. Обменкага да келип калдык достор. Мынакей евроны 106'dan alıp 112'den satып атат. Долларды 97'den alıp 100'ten satып атат. Rubeldi 90 тиындан alıp 98 тиындан satып атат. Бул жерде болсо 98'den alıp долларды 100'ten satып атат. Евроны 105'ten alıp 115'ten satып атат. Rubeldi 92 тиындан alıp 1 сомдон satып атат. Достор, бармактарга оор келбесе лайк басып коебуз достор. Башка бир туугандар да көрсүн. Бул жерде көрсөк. Бул жерде 98'den alıp долларды 99.5'ten satып атат. Евроны 107'den alıp 112'den satып атат. Rubeldi 92 тиындан alıp 94 тиындан satып атат. Обменкалар булар. Азыр Эко Исламик банкты да көрөлү. Эко Исламик банк жабык экен. Анын жанында эле акча алмаштыруучу жай турат. Мынакей. Долларды 97.50'den alıp 99.40'dan satып атат. Евроны 104'ten alıp 111'den satып атат. Rubeldi 90 тиындан alıp 96 тиындан satып атат. Finka bank ачык экен. Finka bank болсо момундай сатып атат. 98'den alıp долларды 101'den satып атат. Finka bank. Евроны 108.5'ten alıp 111.5'ten satып атат. Rubeldi 90 тиындан alıp 1 сом 05 тиындан satып атат. Бул Finka bank. Азыр биз Байтүшүм банкты көрөбүз, достор. Байтүшүмдө момундай экен. 97'den alıp долларды 100'ten satып атат ровно. Евроны 109'dan alıp 112'den satып атат. Rubeldi 90 тиындан alıp 1 сом 05 тиындан satып атат.